Berta, ninanarita mo't jay mabas dito sangot ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas day jay no kwa. Saan ay a best friend kayo, auntie? Idi ngam ita sanang. Linaksid kon agayem day jay. Ni, apay nga, auntie? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti day tarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, auntie. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita Ang mga numataya dagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimbang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburak pa lang ti darakang ka. Anya manan ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanya. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Kahit naggapo akmat iji bangkag. Idi kwan. Napanak nagsakate iti kanan na iti kalding ta. Idi kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa ilang idi panawan nga nararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ayaw na ikamutin bakit? Dikadan tinapalabas, manipod idi. Kanya kumano dikadan? Iso siguro asana na kaya sasawa ni Berta. Iso ang nagbaak, taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay lang matyagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti pa nagkita yu adwa. Kat no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka? Basta di ka rumrumwar. Aga patan utob ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si Kamal gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersina. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaw nyo nga umay gumata nga. Anda ngamin ni bakit ko ijibangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko ijibangkag. Nay, apa yun nga? Isutag trabaho ijibangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw? Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa planong nga gawid. Gimatangak laeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo ma di sa bali manan nga ex mo. Manang. Huh? Ayunay kamutan. Awan at di mo malaglagip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pamanan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw.
Kadwag tong tagpalengke ijay ilay. Tapno di kan romromwar. Anya laengan nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatcharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wan, ang palengke iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti para dait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ditatang dayta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattao nga agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal malaglag kab ti swelas na. Alang nga raw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumalagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan. Maaw-awatam kumalatan, no kasjay adi pumampansin. Insecure nga minday jay ababae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlat. Isu nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo, iso nagtinag kankwana. Anya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo, ni Rita ti kaalasan, nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka ba sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Barang nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito balay Agpatingga ka lang dita paraangan, gudaw. Nay, adaman na dait masapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagaan akong dagita tapno saan ngagsisinukat. Umay dan to alaan dagita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat ka ta sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Nairan na laeng anabati dagita. Napick upon dagitay daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslan di ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Dahil tala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kan? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mo. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasayaat.
Tiyakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maranglaang na ta panagdadait maw. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas maw. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex maw. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Huwag sasaw ka. Kaslay di kalman lang nga napasamak dagita ngay bagbagam. Di ore man 50 atawan tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas maw. Dito, ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no dyan mausar da ito eh. Imbaglaangan ata nalagip mo man hindi agdait. Wan, amangan no maudin dito. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo'tan ni Rita. Di pa'y la nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rudan tikas niya nga ugali na. Malang nga rod gudo, panawan kan tama nga numasangpetan nak dito di asawang. Jaklakit di kayat ti guba. Agyaman nak manag. Imbag sa nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikodak labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May samot tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Itida ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kayo agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala tipagap-apaan nyo. Na kayo umot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanaagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may saubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inaram nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tat nadakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak dito balay. Agmulmulang lang. Di ko mga min pag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No din ako masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kaw. Tatang? Di husto pa'y lang jay kunak. Nga dapay larik nam iti day jaberta ago daw. Umak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpaisumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada da iti tatang maw. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may siya. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam siya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo?
Di umot namin inggatangan di cellphone na. Abangan no usaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, ti kinaman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman ki dito ne. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Abangan no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Abangan no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tilat atapan niyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon ta nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delimlim madakan nyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha, ala, insangpot ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha, foreigner. Ada boyfriend na foreigner? Wala na, kas makita yung mat. Aday tadan, sumungad tan. Ay, sige, mapanak mo tan. Agawid akon. Ay, nagregat kaayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanore dyan ako, kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Kumay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kon nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abak-bakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kon nga gimon, basta di nagpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalay. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na, tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti foreigner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul ka mat ti foreigner. Si kamat, di ka lamaangawin lakay. Kun kunaklaan mo't, Bakitan ka lang haruday, ngam kastapay na ti pampanunutan. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalangay. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kas diyang inararamid mo. Napos kol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan Berta.
Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kan ka. Kaporener pay. Saan lasyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamuten iti mapiik. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siyak. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagim-imon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayo. Ala, lipatan mo na ijay, Rita. Basta siyak, naragsakak. Taaddan mga hiayat kanya. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apay di ka pala nakarubot, Rita. Kita do pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti foreigner anak kya sawa. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam ket apalam manan. Nagmayat nga menen ti Biag da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya atat tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti Biagda. No napintas nga min ti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim imunam. Isudan ti napintas ti Biagda ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si Kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Nigudo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anadaan tayo ti anak. Agyaman nakgudo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot to ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Manong Ago! Apay aya, ako manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat ko ang bitang ato ti kayo. Apay ngay muli ka dita. Ibirok ko nga ro diti signal ko yung cellphone ka o. Tapno makontak ko ni Angela my loves ko. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti day ta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na kanitatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaw ni Apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Pati mo't ang reply ni Angela my loves ko. Agaw! Umay ka na at mapanta ni Jibangkag. Tainta na karadaw. Napuno tay. Ay, uwan tatang. Umaya ka. Agaw! Kapaya batultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka din na tinaradaw. Kat na ibangkag. Anyat pampanunood sa maya. Madana kanak nga rod tatang. Tadibet ag-reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubya. Uwan tatang. Nalipatan naksamot kayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw iti sana nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nobisey. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay,
Maya mo ti isem mo ita anak ko. Kaslaad na pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong Nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Tinay bagbagam. Trumarak man langay. Papanamanan nga'y agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita matadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumerok nana? Dahito yan numero, tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang day tanubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga may scam ka dita. Palagi din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ako. Ada mananlod ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa nga, sweetheart. Na may saak mananadya kayim mo, ani ako. Di ka ka rin makonsensya, di kas tangar araminan. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga men ti paralod ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay ang naklaang. Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di matmanan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinnarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinnarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan ka mo dos de jano biyang Manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kao? Jackpot yun ang maaramid niya ang hilatimang muros kanyak. Kit no labnak dayjay. Apay, di mo madlaw aya Manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga ag-text. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ayunan niya. Apay nga itala ang maamiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare ano? Aping imamag ka? Pagsarak ta ko mga pare. Time taman mo't ag-relax. Ay, kaya nga na pare. Magila na rin, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitanta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kisla na problema. Dito yung inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak ammo ti aramida. Marikrik nak nga may naluklok wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay nga may ka dito yung Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirugan ka. Mabit manlaang. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyam tigayim ka. Pareho liyaw. Nobyam ka di matoy nobyak. Ay, kwa. Ni, ako, ata kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, hulyaw kan Angela. Di ta kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago? Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala,
May saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngay nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Una yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat tanaluklukwan na kiti babay, abanog nobya. Musandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Mandi po nita. Yakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw, anak. Ada ka dilakan mo ita. Masapa ka mapanigibang kag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anatag. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang. Mapanakaw ni Jibangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni Agaw, nakasapsap mapan ka na ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talagang ada. Kailangan naging magat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planaw nga agaramanan iti sabali a babae anak ka. Di ka ka din namang nobya. Saan ang tatang? Sakit lang iti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor ka dingwain. Tapno isulangan tililiwak di bangkag. Ay kat, nunay tati kayat mo anak ko, akad naman nagas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, dan ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho. Tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awalan yaman na nanang. Ipatpatag kayo a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad-adala ka na imbag. Nasayaat mo kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo. Tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay. Kumusta kayon nga iji nobyam nga agnagan iti Anghela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami.
Tasaan gaya manasaya at ti ugali na dya babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan may kariday di ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio ba raw? Nakabasyar ka ba? Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani ago? Ay, awan ba raw? Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malimton ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin tata. Inaklangan danuno ni Jitalon na. Ay, wala ba raw? Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa dinaw, ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare agaw? Ay, si kamat gayang pare Julio. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito. Uwan baray. Kumana ko magkindaw iti pamakawan mo. Gapo ka nagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na dya, pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko itilipat. Kinapudlo na. Nagsiya na kami kanya Angela. Ta sana nasaya at ti aramid na dya babae. Nagbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Kung nga rin pare. Manglok-loko na dyan Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay good, mabalil na taa pare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Una pare. Sige. Intapay nga rod agmerienda yut tersina ni Nana Maring. Ay, wen gaya, aguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Wen nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kayat nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mo ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang iyan. Ang damay sala. Ay, sigurado pare. Ado ka talaga ti babalasang ijay. Ay na, dayto yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare? Ti bakit kita? Anya day jay pare. Nakadua babalasan. Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon day ta babae. Kung kamlatay da aminin pare. Anya? Tunay kan pare. Bumingay ka mo ta. Saanin pare. Pare Julio. Apay akas ta ti isimam. Anya ti isimam. Inaklon na kong jar armag pare. Ay good. Kita ma. Saan na ka man na pagkwartaan. Saan pare? Masigurado. Naanos din nobya kita. Nasayaat no kasta. Mala umay kan pare. Inta nagaradaw tanay algaway. Mun pare. Angam adaman damagag. Anya ka di dayjay pare. Talaga kadya demon kayat ti agayat. Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa dayta. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat agdapay bayadak iti pag-adalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, iparipir tayon ti balay tayaw tanay narukupay. Abangan no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usaran tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausaran tayo di urnong ko. Kakaisuna, nakatsampak ba na ni tinangato a preso tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Kaya agyaman kami ay ti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang.
Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runakan ka manong ago. Pagyaman ti amin na sakripisyon. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ka. Ti napatag, nakatulpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen manong! Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga, ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga ka day ngawanan planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, noon niya tiyada kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka day ta, anak ko. Di da ka mabalin na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na ya. Desisyon mo day ta, anak ko. Manang Bianang! Hello, daytoy manan, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas Manang Bianang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itak at naggapo kinigayam tayo, wano pagayam tayo. Anaglingad, itinagan a Charmaine. Dear Manang Bianang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y drama kan ka. Kat si kalakuman ti makaamwamang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kayat me ti makatrabaho, iso asimrak kami iti may sa amol, ka sales lady. Rugyak nga roden ti agsalaysa. Nakado kayo iti nailako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo nagagat. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito eh. Imon unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige siya kati masurot, Leo. Hami nga yung paggarop nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamityo timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yun. Lalayin nyo pa taglako. Tapno makado kayo. Talaga nga kasta tararamidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin ngagkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli magni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabain ngamin unay, mahin-hin. Ang mamuyok, kasla kay kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Alala, sige mapan kamin. Agawit kami ta na-submit mi matandag iti collections mi. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahala ti cellphone number yo. Uray sino kada kayo? Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papaya ba na kano ni Leo? Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na dyan may sa nga katrabahuan ta. Api nga ta. Anya nga tati ibagana kan ka.
Ay na, baka agaraman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasaray kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga dalimod nga rek na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bang. Kanji lipstick mo tan, lapudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak, andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't ka interview wen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus, dito yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabayan nga mangibagay ti marikrek nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya ma. Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papaniti gaya mo. Ni Remy. Ha? Nareme? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Keras ko ngamin, dadya gaya mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat keras ko at dagusan. Madlaw ana singpet Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayan ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang mat idiginatang ko. Limaw lang matan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. Charmaine. No, may papaniti ibagbagam. Kita ka no niya te maramidyak. May karing pa diya matulungan nak. Kat padasak to Na. Ngamjak may pasigurado. Masursuro nak. Anyat kasuron no? Masursuro nak ito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-ibas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa share ta day of ta ita. Oh, ape anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tagtangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin manangalilaw. Ha? Ala, apay akas tamot tan tibagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki? Di mo isa pasap ti kasta. Tasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Jak amo Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko, Reme. Imawaga. Kumusta? Nung nasaumon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasaum ko mga tana? Babaya matay bagak to. Ewan nga. Mabalin ang maalat cellphone number ti gaya mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo, kasaritak din. Ada pa nga wisak kan ko na. Ay, kwa, rimwarmat. At digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang aro tayo, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno mo, no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may sa nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyak mo Agkurso na dan samat kanyam. Anya? Talaga? Oo, hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di mo? Saan mo Ngamne, hang ka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak mat kiti bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw Kayat ka lang nga patig maanan. Charmaine. Amon pa nga kusto ti kinatao na.
Han kang agdalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw itatag abaya kami kanila iyo. Diya kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay na, babayan na kanyam ni Reme, Leo. Babayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tante in order tayo kanan tayo. Iagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayam mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak namin nakasarita din nagkukuyog tayo. Kasla na atap mo't. Ay, may salang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Bakahan na ka nga type. Anya? Uwan, naibaga na kanyak nga hanakano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanapay nga kayat. Anya? Panagkunak. Nasaysayat siguro. Nasya ko na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Akwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayan ta siyak ton timang ibaga. Tulungan nakman nga rad. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayam mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adda akmat ito yung amang ayat kanya. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine. Kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyogan ka? Ha? Ijay? Sarong karak ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog akin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka, Leo. Day, talaga yan. Sul-sulinak matgayam di ti balayda, Remy, Charmaine. Man-mano ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, un, Leo. Damo na kat ito nga talaga tayan ti balay da Reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga ka niya na. Tapno agkuy-kuyog kami lang. Sa din ti balayda nga eh. Ay, Dajay! Dajay man oh, Dajay. Ha? Nakasaramat. Un, nakapadlak iti ruwar. Nagdakal ti padlak na. Awan matita oh. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intag tugaw ija si Rock te mangga. At dain dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Charmaine. Darasam nga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugan ka. Aramam ka di gayam ko. Ni Reme. Aw, tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmurse nga. Kapuiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugan. Katpadasam lang ah. Tulungan ka. Painak. Kino mabutoy nga ta mga numapayat. Nalakayat ti mabastay. Iso nga ron adyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa tricycle driver. Bagano kaya na? Siyak nga ron ti makamo kanya, Manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Babayi na nga raon. Siyak nga ron ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no ni Remete na ikari nga para kanyam. Ay kailangan nga raon. Ang no mabasto da kakabasol mo. Haan, tulungan ka nga ron, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, karabin. Ay, Reme, maturukan ito balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, hun gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag na ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Wan, nasing padayjay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam, Charmaine. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit-kita kami kini Manong mo. Itala nagdatang. Kat, tadtalang mat siguro ang nagrosing jayat na para kanyam.
Adta lang siguro nga nagtubo. Damag man kang karimay. No, adda na ibaga ni Shermin nakabsak ka. May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, ah? May papan kang ayat, kasjay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanyak, Manong. Ah, ay, kwa, uwain. Ay, pasensya ka na, ha? Diyak ko makayat kagaram aram, tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka kami, di kabsak ko kay. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumay. Kaya mo mga nasingpag ka kay. Apay danog yung mahon, ha? Dan, ha? Awan pa'y, Manong Orlan. Aw. Diyak man ammo, ngam kasla mabuti nga ang makinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Ang sakti pakiin na yan ay atamaga, di kalilawan. Ikasar ka adagos, ha? Iso ano kaya tinak kay bagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha? Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay. Ay labyaw, todo-todo with a prinaw. Agmay may sa kamay, Charmaine. Ayam ni Remy ngay. Awan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan nga. Naunahan na kan di kabsat ko. Kat na ikasarnan di gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitati mabalin mo nga araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailawaan ko matan nga naipag. Ay, Leo, ang ako lang day Jay, Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Hinak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tararod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit din nga mo yun. Tadam mo, niremit yung masawa. Ang saan mo yan? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, nuwan? Ano na? Karikat ang kaklo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apay ang amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasan nga. Ado itaglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagayam. Nasikaso ka kanya. Wana ka na patukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka, Mango. Alang nga rin, rumumarta. Hindi maturog ijay dagos. Kayat mo? Ha? Akatwa na! Dahil talaga! Sirmain, kanayong ngawan ti balayan. Napay papanam. Yung pagturturogam, ngay tirabay. Nay. Maulawak, Manong. Nay, apay nay. Maditirusok ko kan... Jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata naglukang. Kino ka digdigos ka? Adewan nakpay lang, Manong. Jak kayat nga talaga ti payod mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbunganti namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang ko maamaragsakan ka. Tadanton anak ka. Ha? No kasta, pakaragsakam ti panagsikugkon. Agad mo na. Amom ka di ada ito ti inururay ko akan ito. Agkasarta nga ro doon, Leo. Wen, ibaga kadagit ti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmin. Agkasartan. Manungal dawon ti napalabas. Ngamawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan, Manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi dadakal na.
Sa dino ay ti lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. Nukwa ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok. Ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y manong. Lukas ta. Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawan dito'y balay ko. Makalawasan kinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid dan ijay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasado na dyan lalakay. Katuan mo't ay sos. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Ag susukat dagiti babae nga isang sangpot na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok narod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Tiyawanan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Patuloyin main. Ala, gawitan. Agsarita tanto balayan. Ijay ton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness. Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tada kami kinimanong mo. Saan da kayo abay-bayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpot ni manong mo, friend. Kitjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Ket, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat. Kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sa kak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, kin nadungunay kanya. Iso nga ay ayatak matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siya. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko edi ni Leo kaniyam. Inamin ko kan ni Reme, tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso nga inaramid ko ti amin akabaalak, tapno sanda nga agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay apa nagpasalamat na kanya. Tanailisi kano iti mabalin, apa kay sagmakan na. Katita, agis iskwelahan ti anak ko, ngampulos adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan to'y pagayam mo, Charmaine. Nala pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kat sapay la kumatag serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay ko na dang arudan, di ka agagawan no agalman itisan mo akukuha ta amangan no isunto, di pa kay sagmakam. Angam nagasat kalata ta na paraburan kay ti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Charmaine. Dito'y darama tayo. Manang Bianang! And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos dagngina, kada kayo. Amen. Manang Bianang! Naimbag nga orasyo, papagayam. Daytoy iti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakam iti Manang Bianang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naggapo kani pagayam tayo naglingad, itinagan nga Edmundo, ti surat abasaan kani drama tayo. Kasto iti kunana.
Dear Manang Bianang, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti pada kanayat ngagdengdengeg kadagiti drama nga upload mo. Daytoy kapadasak nga isalaysay ko ket sapay kuma. Tamakaita diti adal kadagiti padak ngagdengdengeg. Ide no makipurdiyak adda na idumduma nga style ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, nagawit ka matid mundo. Apay adda nalipatan? Trabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang nga kadwak. Agsakit mo dagiti kakadwakaw. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti dagduma kakadwa mga agkabiti iti kalsada. Aho, jak katsukaran dagiti tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti tao. Amangan mo, madurab ko ti mugmuging dan og kamkamalidan ay. Saan man nakasta ti panagsasaumot? Nasaya atay ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay lamakyap apat tararamidem. Saanak mga makyap apa? Ibagbaga na pudlaw. Ni, nanti susay. Ha? Dumanon kayo, antay! Adda nila kay Mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin kwa na. Ngati bagayon tay. Nung pagsayatan ako, ibagayon dagusin. Ang no pagdaksan ako sa hanay. Ay sos, pagsayatam day toy, tapag kwarta ang baraw. Plano nga minjay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si kansalat bakante a karpintero ita. Ay, woy, nantay. Ano ti mga yayab kanya? Ang siya tagmamaday. Dako na nga ginanaan ko man. Angin no da kayo ti mga yayab kanya kakusigay. Banat. Ngem kasanungay ti pamayan nyaw. Purdi yaw no kontrata. Ah, ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man nubi sa iji kumparay. Simbardeng dapay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tama nga nugumura. Sapay interesado nga trabaho. Ay, ulay kan naya. Apay ngamin anak pangkadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur uray yun dita salas. Ay, nyo kay. Nagpayag kay marunguan kita silid yun ang tay. Alan, ingka kasaritan lakay. Anya pa may anyo yan kay. Purdi yaw no kontrata. Kontrata mo, ti kaya't di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, kumada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay kay may atang raw. Mabiit at talaga no kontrata ang kay. Ang apay dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalo type. Sige nga raw. Mabiila day tangkay. Ay, agring ka. Ang kagluto ni tida na mapagkabay. Alas 3 pa imot na iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagnya, tagtrabaho tap numalpas sa dagos. Anya, Agkapya lahay. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmo sarat ti ayan ti trabaho. anya. Malaki dahin bumangon ka taon. Agsukata mo taon. Hindi kag digusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagbuntog ka nga gunggunay nga asawa. Aya, aldawan. Narabyan kan lakay. Kapilitan nga, overtime kami. Tam namalpas sa dagos ti kontrata miya balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Masapa ka arumwar sa maladaw ka sumangpag. Mano lang nga oras ti turog mon. Ayos lang.
tinapatag ka malpasadagos, di balay kontrata? Nala, ika nga ro nagpulusin tamangan kan. Berta, apa yung kaslajak makikita nila kayo mo dito balayaw? Ay, busy nga trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni insan ta nga day abroad. Apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaak? Kat makitak matin nga agkap-kapi dito'y paraangan nyo. Ay, masapa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manan asumangpag. Apaw! Unay mo't agagat jay asawa, ma'am. Nalabas mo nga rin tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriri mo't no rumwar adag kap Anya! Naulan daw! Yawa mo dagos na martilyo kan lansa! Darasal! Unay ka buntog mo nga gunggunayan na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawa nyo tiya gunay atap no malpas sa dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw, tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na lang bag. Basta nakiwar labas hate, pabali na. Lakay, agdigos ka man mag. Nang angpap kan. Kagangay na, ha? Taglinling ita nga rin nagtrap-trabaho. Amok ang aglinlingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigoson. Anak tak na tadigos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. May nukas ta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Pagpanayo na kitibayan, numalpas sa dagaws. Kakaiso na malmalpasan di balay kontrata. Nakita ko nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo nga Kasta ka paritak na ito'y asawa. Bakit? Ang quality mo lang ata na dyan trabaho yaw. Ikaw na. Siya pa iti ko na. Naglahingat akarpintira. So rumbang la proud ka kanya. Bakit? Ipasihan na kadagiti ko kumarain. Tasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasin ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darik mat. Siyempre antay. Impuy-puyatan mi tayo. Takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may kan ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, antay. Kaya kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at yung-publishing. Ay, siyempre umay kay tuamain. Edmundo, Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatandraw. Nalpasan tayo kontrata kada antisusay. Apay da parami mau. Anda ko mga raon. Pa-extensyon na di balay may. Kurang ngamin ti kwarto di balay may. Iso apay ka man iti may sapay. Ay kasta. Ay kanya pa may anyo ngay. Por di awan no kontrata. Ay, por diya mabit mo day jay. Mabibit. Ano kontrata tata? Por diya latan ni tinal daw. Mabiit la day jay. Ay malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay pa aramid kaw. Ay makamukay nga ron tata. Ewan gayam. Dangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami kagaro di ilay. Kuha mo na ti merienda kan ka na mitial dawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, awang magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyag pong oras na yan. Alas 7 na. Di mat mangrugi ka iti trabaho mi ita iti balay da tatandro. Uy, nga na sa babay. Alas 8 ti sarikaw. Ang muri 30 naman pa na. Mala daw ka na. Kababain ka da tatandro. Ha? Por diya mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man purdiya. Rumbag la masapa kalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Napaisi ka ti makipordiya ka siya may. Ah, Agin may sawan da tatandraw. kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma.
Panahon naman dito ito na iturog ko ba isupay ti may isang oras at turog daw. Ringin nakta ito nalasok siyaw. Naiaplag kong ti plywood na pagita ka. Magturturog ka. Ilat ko biya itagin na naka. Ay na baw. Kaiso na pos ko ti pagbagay. Awang mo yung nagitihanap. Edmundo, ayan mo. Inyag kong meriendam. Ah? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo disan. Alas 9 pa ilat nagsapa. Agililad kan. Ay, kaya ginanak mo ta. Nagbreak ka, may. Abuswag ka tabagi kahon. Sambut na. Ay nak, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumangpo dagitayan. Naladison dita ti merienda ta panawan na dito yan. Bumangon ka nga rugditan na. Huwag ka day. Iridab ko labi ay. Takas lamaulawak. Napanuga ka nagmartilyaw. Oray 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Tagal ka day. Hindi ka lagulimag mo dita. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Nasapa mo di agsapa na pan. Nasapa talas utsaw. Kumay. Kan day tamo lagi liilad ti mapan mo kukuon sa ijay. Tala ka mamanay. Tunod na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasagagos na niya, ha? Nga, iti pagsweldo, ha? Mawaring trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababa yung ti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Kandi mapan nagtrabaho, no kaya maw? Di ka gagyaman, tadape pagsweldo, ha? No, at na mga yab man ang kanyak nagtrabaho, lapasik tunday jay. Kaano nga amal, Pastor Aramidam Edmond daw? Nagbayag mo amal, Pas. Basta talaga, tata, tanay. Masapula quality, ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat, ano sinsinan ti aramid, ha? Ha? Siyempre, plano ka na impang, nang niya pamayak. Masapula siriga ka na imbag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na. Kasbat itiin na po yung ta, ha? Saan aya, ano ang luto ka itiin na po yung kaya arasawa mo pa iti bagas. Arasawa mo na imbag. Kalpasan na. Roko dum ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na imbag. Tapno sana nakusay. Ah, Kasta tiraramid at tata. Iswa di kay kadagkanat. Pimpintasik namin ti pan nakaaramid ti kwartuyaw. Ay na, it's time turismo ni na. Ang nangay ngarab. Agila da manan dito niya plug ko apply buti na. Ay na. Ayan ta silpong kung tagbuya man. Maging nga makaturog hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog. Ay na. May turog ko talaga. Ay, bumangon na. Ha? Nay, nakamuskitiro mo tay. Nakaulisak. Kinadapay po nga ka. Na. Ang mga dagito itay. Inyog na tani bakit ko dagitaw. Saan min ako ko dagitaw? hey, nakarita Edmond daw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa lang Talaga ngayon gagarak tinasapa nagawid tapno makita tararamidam. Kaya gusto gayam tinaydanon kanyak ngararamidam. Ket tapno di ka malamok. Inkabil ko na itamos kitiraw. Ken ulayas, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tagsapang narnekan kan ititorag. Unay kan Edmond daw. Iso mo ilagayam asa na malmalpas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa pannaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay, kwa? Nag-break ka mo. Atata? Ala. Bagkatam amin nakagawa ta gawit kan. Ha? Kahit lading ite ka. Hanggang jak itit ti sweldo italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwan ka. Saur da dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di na mo intudang. Ay, agtala ka.
Gusto tinaramid da. Tapod no mga mintimbagana. Maladla daw ka lang arudan, agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungat. Pag nakmamday tan lakay, kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. Kanaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day, ha? ay, La. ala, aging ginadlakay. Ay, sus. Apa yan ngay? Ay, ukom samat tay. Ay, Ngay? Ay, sus. awanan. Si Mardeng mo lang. Ada siguro bimta kabulkan, ah? Iso nga naggunggun ti daga. Allah lakay! Kita ti balay ti anak ta! Nay, narbamot ni tayo nagginginag. Ay, sus. Apay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid daig mundaw. Narbamot ti may saadi daing. Ay, sus. Apay ngay. Kastaunay apong totjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na inmundaw. Kasano asinsinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pudno day ta? Iso mo't lagayam anagbiit kayo analpas. Tasinsinan mo't gayam. Basit mo't gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ah, Napintas nga agpaiso iti ruwar, gapo iti pintura. Ngam sinsinan mo't gayam ti pan nakaramid na. Nangipanam iti kwarta nga inted mi kan ka. Intalok mi amin kan ka. Asikati gumatang iti materialize. Kan aminan akasapulan. Ngam kastamot gayam ti naramid baw. Ulitam ti trabaho. ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngam awanan sweldom Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka Edmundaw. Idarumda ka. Wano ulitam ti trabaho nga awan bayad mau. Ah, kino ka anak kanyo ti asawa? Idarumda. Apay, di da laka siya. Ay, awan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ampo ha? O anya, agpili ka Edmundaw. Idarumda ka. Wano ulitam ti trabaho nga awan bayad na. Wah, sige nga ron ha? Ulit lang, nantay. Kasla akla narunaw nga ice. Gapo iti NAKARO, abain ko iti dayda kanito, manang biyanang. Jakon nakapalagpay. Iso ngay naramid kulatan ti kayatda, tamukmat nga dabasol ko. Inulit ko nga ron ngay naramid ti balay ti kasinsin ti asawak, kat naggastusak pay. Kasta unay ti pungto ti asawak kanyak, ngam binaybay aklatan tabasol ko mat. Kat gapoy ti dayja na pasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Kat jakon inulit ti inaramid ko. Nagbalbaliwak nga ron, kat idinakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam Edmundo, narigat nga menta agsasaor. Timang lukloko iti pada atao. Tati amo makalamang ka. Makaliksab ka iti ado akwarta nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw ken ka. Ta syempre saan la akwarta ti mapukaw, tapati panagtalag dagiti tattao ken ka. Dayta nga men ti may sakapatgan, ti panagtalag ti pada atao. Tano mapukaw dayta, narigatan nga isublay. Agam no pa isaan nga amen, ngam kaduan na. Agyaman nakiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Bianang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Diyos tagngina kada kayo. Amen.
imbag nga orasyon manan papagayam, daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama ita, kat naggapo, kat ni pagayam tayo naglingad, itinagan amare. Kasto'y maanti ko na ni pagayam mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod ag salaysay, idi kakaskasarmi pailang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umamon kan. Dagar mo sartan. Nukas na, si kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaan. Awanan ti sa pulik pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kastaya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumaka ni nanang yaw hanggang nasakit ka no titumang na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanya. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro kay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi ti alutwan. Naibusin ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasi kasuan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas munter aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidam inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidam no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si kataglablaba. Bayan ti sawanda. Awan kanyak day ta. Apal dala kanyak day ta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawat. Bol. Yag mo kay din dagita imot mo. Tas umrektan di ta balay. Amo ka na banog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan.
Ne, Adlan sa umay lakay. uwan nga rod. Insan! Woo! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusayak day jay Asino, alaw? Ni Insan Berto. Insan! Minsan mo berto day tayo. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man, insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko Alakat in kapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti na inom. Anawaag man laidan ta ni Rabiin. Ginom tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga arap. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaong. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibiyang dito. Go away, Mari. Isus, aldaw mat gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mat dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagpukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo't dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da nga min idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat na puutan ng tirurarda. Ta nakaturog ang aminan. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam Ay, awan mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't ka sa una nang. Ay, asino kasinsing na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayo. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayo. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagakla ko man, o kadwam ni insan mo nga aldaw. Awan kadwa di rabe ay. Tarimor kami. Napangkamlag na ilay. Ngin nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawi, di balay da kumparay. Isuda nga nung tinagkuyog. Anya, unay mo't nga minan. Apay nga na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang mo di kasinsin mo. Ay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kumaysa, kailiw ko mangarod ang makabandin di kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unantay. Sige nga rodan, bye. Bye, mate. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako. Tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Agbulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anaktan. Kunak nagbalbaliwon ta ng asawan. Ay,
Ay sigurado amanuman nga aldawon nga agpukaw dayjay bakay. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay ko matagawib mo't laada agaws. Ay napo nakababay ni di asawa na bakay. Nukastawan pa'y ninsang kaw ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan nakamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumparik, iti parangan da. Uy nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brandon. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, hawanain. Nagladlad man yung tinsang kaw. Bading ka di ti asawak, Bertong. Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya. Ay, ala, agawitan, Bertong. Jakon mairosok akitaan tar aramitan di kasinsin mo. wen balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartek, sumagmamanong aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay ama bartek. Ay, jak man na mo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di na mo't maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawa. Sorry bakay, noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginom medikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin dayjay. Jaklem pagaro. Agbalin ka matgayam abakling no mabartakal daw. Sorry nga ro din na mahal. Sana na maulit. Ayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaisaw. Bading ka. Ay san? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartak ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan dayjay. Pasat la tiragragsak ni dayjay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papanan dayjay. Wen. Sige, palabsak dayjay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartak. Insan, kumay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya di bangir a barangay, tag kasarte anak ti kumparay. Kastaya? Papanan nyo manan, Bertong. Awiso man ninsang ka, ibagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wen bakit? Jack uminom, promise. siguradom lang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Bertong, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Sakti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabot, insan. Ay, kwensan. May salabot, hay. Kalpasan na, gawid tan. Sige. Si kalat ati makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala kadagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y tisala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige, mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami nipag. Sorry, Mari.
Nabartag ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto? Ay, nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, takapeta. Uninsan. Ay, ipang. Saan na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga oray na bartakan. Rumbang laang, kasi ka tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad man iti bistida man aing Peace Mari. Super hot adi. Anya, ay por Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Ay, mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wish ko type ti pantalon. Bistida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mong tagawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Ha? Mabutoy nga mga agawi, day. Mabali na makiturog dito balayaw, ipag. Ha? Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung supa maturog, ipag. Sigurado ka? Uy, nadagang amin no, di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataong. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka mataguraan ta maawata? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na kamang ibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamot rik na ka lalaki. Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawa. No, saan ka nabartag? Ah, Ngam no nabartakan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana ninsan. Idya akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apa yender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang amin kaya at nga aga pa kami kani bakit ka. Mapantaki din? Sakti makamu kuni baka mau. Ipakada na karot kan ko ara insan. Sana yung taki din. Sigurado di na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili damulinsan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adi mon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa, sana sakti nang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukatin, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mon ti agawid. Wah, mabalinti makiturog man hindi ti balay yung ipag. Mabuti nga mga agawid hain. Oray dito isalasin at ipagturugak. Ha? Sige lata. Berto! Pinagda ka dito ka, mami. Shh! Tagtagaray. Tama nga numarinin saan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kay tibain. Pumano ka kunak. Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang bianang. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak tinaramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din saan na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbutang gapo iti inaramid na.
Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak. Katadamot tandua nga anak may. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mo ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga adakan kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat aminan agalad. Wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mare. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Bianang! Hello, naimbag nga orasyo, papagayam. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itakat nagapo, kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Kastoy man, ti surat ni pagayam Andrea. Dear Manang Bianang, ti pagtarayan ti istoryak, kat nilakay ko ngayon ta kumamatilingad itinagan atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamag. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanaan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon ko matatubngaran, nga maapanak no kasjay nga nawaag. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Manang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, kinasaya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, anya din nang nagkarumyaw. May salababoy ti partyan yaw. Ikaw na tata. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun at talo tanayonak. Inayon ko, tayo doa baboy ka. Ha? Ay Natasyo, bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano doa barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tata. Basit day ka ano ti dumaray. Saan tayo nga gawi si Tiado Ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, dagiti babalasang amaayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumadaya, pa'y babaw mo. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwarta, tinaigatang kadagijay baboy at tarakan ka, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain ka katasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman to. Ay kay makamu ka nga ron Ay na, umuna nga men nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elagan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na.
Gimato ti sweldo na. Kan ora gimanugang ka. Permanente ni ti trabaho na. Ah, Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muaweri tiya po kume. ah, Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? ah. Na, ayak sao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ah, ay ikwa, kaya't ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y ata inakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wen nga rod anak ko, ay nakamaujanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress. Hey, anya mati planong mo inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong pa na kami adadakil mo, Ken plano mi ti biag mau. Pag namayan da kamay, itad mau dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nang iboy-boy, Juna? Ang rumbang lang agsubad ka makada kami adadakil mau, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbaga amon? Nagulay magkamamait. Laglagi pa dagiti imbagakan ka, Juna. Tano saan agapo kada kami adadakil mau? Saan ka makadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Nagluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Ken dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamat ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Akit, alangan na dya katindaran ti graduation ti anak ta. Ay, wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Tingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, agabadok dita. Tay us-usarat nga agninninang. Tayay bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tambad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal dingkaw. Ay saanon, gastos laday ta. Adamot badok. Ay no di mo kaya't agbatikan. Di kom umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Duha ababoy ti partsenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngagluta. Ay kat mapantay tulata. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Hey, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas giant ti kinatao na nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar ken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nanggag ko mo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day.
Wala, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sini. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya magan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, magang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak man day ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't ko lang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. So dito. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. May tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ganda kakabsat. Ay sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw ngay may makiragragsak kada kami. Duwalaangan, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay may. Imbis at yan mo dagiti tataw, kaglalapusanan tayo. Naglako-lako kakaditan. Ah, Ipasida tayo kadagiti tataw dagiti tarakeng kao. anya, nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymet nga umuna tinagpunam Di ka gimimot, tamade. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno dan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga ro dain, agswildon ton ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapu kadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwasa kon inton bigat tatang. Tainak agrevyo para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulit ka. Lalay nga manak ka. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugaw ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Nakundungaten. Ay, uwan na, sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na kading ha. Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla jeepney driver. Anyat nagan mo ading? Taga dito ikakading? Jonah, Manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngam awan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. Nabayat mo. Umay ka agnay di pagababanga. Dapay mo't may sa bakante ang kwarto. Manot abang, Manong. Nalakalaang. Nabayat mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, Manong. Magastusan nak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading.
tinawag dyan nakta. Umay ka no mga lay ti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na. Saan ka no pa'y may Apay ni Manong na idingay. Saan matakas ta kabayag ti pa nag-review na? Kwa, sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amot dun. Nabayag ngaminan ajak makitkita diti lugar tayo. Nag-review ijay syudad, balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo ngaminan nga awan diti lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Isungag sagana kay manan kini kakamareng. Tada kayon tumanan ti ayabak nga aglutuwain. Ha? Adamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wena, inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin.